ike na untu bubu buthukiti ata ukuri bwana Faminas mantu ya thuritie antu bonthe na ukenda kuolelia indira kawira bari bekurwa indo yonekana ineturia maira yatulika yeturia maira kwina babaingi baturite bakiuga bakabwithi impeachment babwithirie ndinji impeachment nontu ati kwatanira na Kawira Mwangaza na kinya ukenda kuolelia senator wetu wa Meru atethirwa ari Kenya ari ona au arare outside the country nethiri twandikite mitandao na akiwa Meru ititite bwea na bara bonthe bagwite bakabwithi impeachment ukolwa Meru nio county ya mbere kwithirwa ngavana akibwithirwa impeachment nio kiu kintu kia mbere kiu Meru nio county ya mbere ngavana oyo owe barwa na ndinji indi itaritathira na ukenda kuolerithia atura atika ngavana na ntwethingia no mwanka indira muntu urakolomite ne au maria no mwatuke kwinongi ntetu iyi kuma seneta na bara bonthe bakuolelia ura Meru iwita bubuye bari yukia oroko na thirikari ire Jubilee urera kari Ruto na Uhuru Kenyatta indira Ruto etaita ate no konora nthiguru ekarire so bitu eterete turi a Meru tukokuria antu tukokuria onto tukuromba Ruto eya na reka etha no tumagachagwe yewe na reta ngwataniro Meru itukuona rapture ingi ku Meru oroko na nthiguru Kenya ni athukire nonto bwa Ruto batiki mona na Uhuru Kenyatta the same nonto bwa ntwethingia no ro make timu yonthe ke timu administration ya ewe thirikari county twethingia nwe mume na nwe muntu mwaria ma so ari kumaria twina rapture ingi no gwata so kathuri murungi kina Mugambi Manyara na barabangi bonthe mutazamo yo kaba kuria tukokuria okoloma turi atongoria to bakamo differences na Ruto eya tukoloma akolomethia atongori babonthe Meru ne kethirwa itieto na maendeleo na ikethirwa itieto kuraya muno no twetitite boya ibwega sana na wawe tamantu magachagua na atumirwa kaunti-ini yetu ya Meru gatakinyithia gata deliver kana ka arongo ithirwo na atongore bamwira beca sawa na basi umkira gintu gica sawa so bingwenda kuwa kambwe o muntu ari interest ciake kana endera muntu atumirwe na etana mathwani yake kando kwina ono tona rwa mwana akatumwa kwira mwangi etagethwa nyama ni kurua karia muno ataendie mwangi kirina so Ruto gutuma Gachagua tukuona Gachagua ria ya kinya itari ringi tuona migogoro tikethira either nonto rireyire Meru bakiru ya ma MCA bakiru ya na Kawira Mwangaza kwibura bakolomia berana no kuone ndi kureta amani kwake atatika Kawira na Mwangaza either kutareterwa amani ura kwa bati Kawira kwina either aingirie mawirane either Gachagua mwirire inge mawirane ya kana bwithiria ma MCA bo kendo tongoria bo lakini tiwetethia Meru na mbere so Gachagua no ntoto kuona utebia utethia Meru kakabira Kawira Mwangaza yari manto yake ni Kawira Mwangaza arietene laito utethia Meru ate yo utethia Meru na hivyo ntoto tutikwenda Gachagua ringi bau turenda Ruto tumwire thina cietu tumwire utikwenda Gachagua no nto mutuma utebwa arethia umutuma kwira mwangi atareta mwangi no gona so tutina interest tutina gwina na Gachagua ringi president wengwathi na mbere kwiwa kiyaga yes do you think thina ino chithiritwo irio gatagatika nontu kuma kagita ka impeachment ino yajire ino ya ku impeach governor irio twambirie kuona DG agetigatiwa nyuma na irio gwendetho ciambirie kwigua ikiumagira kakomba kwigua ati DG na njara kiri impeachment ira ya governor thank you kiukiurie ke ya wana Faminas indira governor impeachment yake indira mantu akithikira ni Senate mutuma ntwethingia na Kawira batatiana na nwetherwa akariula maleoke mbua mwera inya Kawira atura maithori ntwethingia itatamba mwera
lakini kwina antu bangi bangukwira bandumia nkwire barutere barumas bambiririe kureta nteto bakiwa antu ethingia na kwirirwa kawira impeach tikenda uma the next governor. Okay. So either ndira ntukwethira bachoke ndi bamwamusene kenda bona kirinde tikingavana. So otuonete na ora tuolthia atilite ntetu ntwethingia buru ari muntu wa kiao na ari ni muntu wa kwaria uma na muntu wenda batatiana kawira mwangaza atikiririria kawira naume uni mbukume no nto wengwa twikwambiria umwira ntwethingia uwa kawira no kuinyilia uma na February kuyanjire kwikatho na romera uwa twina kawira unyo kwa unyo na utindo turuite baba kuinte twichio so utino twethingia aya wirirwe imathwania kawira na ntu abage bau bate ati bau bandumia nkwire bau rumors kawiri muthikirio rumors ibi bitumite nte twichiaro kogu tikuga ka DG aina njara kire impeach governor kagitakara DG wengwa kinyo kyo molelia netherwa makite no ntuthirikaira yari yo ugolo thikaya yokumire mweri wenana so utithwanire ki yara ntwethingia ria kuwa kawira kaumari mbukume no tiro riki yara kwatana ababenja kinya mathwanu yatikionwa bonthe kabaringikite no nto mameta kwa impeached na twinde tukumathirikari ne njaru so utinjara ntwethingia ithurire au kinyeriku. Na was it good kulingana na bwatu onire ibwari bwega maybe DG kwebumeria na kwaria ndeto inu na haraka na aya labda kwegwa akithina bichini achwa governor kana gachwa tongole baba bomba kwegwa kana tongole tabanjuri ogu atongole babange akabera ndeto inu. Was it really wise DG kwebumeria na kwaria ndeto irariri? Thank you. So kiukiurie keya ukona uibachwa mumiru wa ukaibwa ikaya ninyi ntwethinge ke statement yeke awire woni kanda wantekira kuma February kwithirwa nkabirite bwamboria no gankabirite mwanga tukambio mulaumu na hata ntwethinge wote ngwa micemanio ne ukabirite so bura ntwethinge aretherie mutuma bura aretherie atangaza watuteki mona kawira untu burutika atura abo bangite na tuire mukabiri ni kawira we uratile kwelewa na bati kuithirwa kurekana na mantu yau na baka watanira kwente twimwite arachua kwina kintu ithithio kwira wa mwambo ithithio rimwire kilukite meambo ngiri ntwethinge kwithirwa kabirite itari uri onthe iriona na ciana kwenda amani na kawira mwangaza ndenda wolelie kwina antu baturire onto baendwini kiongozi babangi na bange bambiria kulauma ntwethinge bakiwanga na kuria na ngari anga na itanange kuranga ku anga kurira miraene ntetwira cionthe itari cio no mwanka bakithirwa bariti na kawira mwangaza iu cionthe ciruma ki kawira mwangaza bakia bakaria na no ntatikenda kwaria wengwa so twethinge buraretherie atikiminya wita akoloma no nto kawira itaru rionthe na aromiritie na tutimenya no ethore bakolomete amuria so twethinge burarethetie turi antu ba Meru itukwane akiburu no nto kinywe na akabirite kuma mweri ele mwanka thai meri na iu karibu meri mwanja akabirite so atithukiti no ariku na inya etaguria mukuru onjuri kinya ambi kawira ateminyo muibwa kawira no enko kwenda kwithwa ariku kinya kauria watendo muibwa number 2 ngithiria kawira ni bishop ntwethingi reverend so obi wake bishop no munene ki reverend obi wake biongwi bia ni ukarea kwanikana kwita kwanika muntu kuanga no maraya na muntu ni nya family so bibio kwa bikona na bikona ni kawira na baubange bonthe batino tongorio boya na akiri cio ite sasa ninde iraitha nkona ta tanewita wandu ya kiro no ndobwa bishop na reverend bakurwa iro bikoro anyway tukeragirio ugu labda nato kuona Meru yumba ukara kumania na gacha chinu irio bakawa tane kuona ta bakawa tanira kana ragozinu ikathi mwanka 2027. Thank you. So bwambere bingenda kuwa ubwa boto ina bwo Kemeru ni county assembly Meru bwonka muntu utari na kura MCA ba Meru bonde ngiolelia history kwanja ya soka history ya Meru nibo bari indura makira ya county assembly na bakiwa tutewatanira na kawira mwangaza lakini MCAs batomba kuinfluence Momero bamwira ibi atomye twatanira kawira mwangaza ikenda bona maendeleo onto twatanira kawira mwangaza ikenda kwita una
kwina sigino tukuona ibi atumire barikiria kwibira bekirwo kiondwene na ukethirwo tebio kinyo thai bakithirwa bakiru yakaira mwangaza bakiwa bute kubwa yakatoyuke mfano MCA bonde ba Igembe region ukethirwa kabe na kintu twita solidarity kintu kitwa wendo kintu kitwa kumakira kona kumakira Meru nibo bakithwa ndi batongoreti baromi bakiwa batu kaira na buli twethara twenyume kure batwe tutege mona owe no nto kwinga deputy oku ukwinga antu ukwinga ritingwe bake haya antu bakume Igembe region babaitango bichine bonde ubenga so ibo bakithwa bakiroma bunge county assembly ne batu kwithirwa irikibwitha cia oversight ikiwa bubute kubwa bwibu kubwa lakini kawera bibi utuma mbero ayitirite haye ko twika MCA ba nibo be nyuma ya Kawira Mwangaza na bitu bite betho nyuma ya Kawira Mwangaza ni fia kabe no bwa atendara kuthiatana na gavana uni ari ya nokolea program wetu ya ndinge nao so bibi onde be nyuma tikua kabathiete Kawira Mwangaza na uko anto betete wou uminye uti thiguru temya wita boya na county Meru temya wita boya bunge kwina anto bandikio bichine Kawira Mwangaza baba inge kinyabo no bwabe na bunondo nyabo no babutwe so bikwenda kuwa Meru itetirite ayeya nonto one Kawira Mwangaza tena muntu omwira reumba kuwa untu ibwetete boya niro twika no tume muntu ke muntu ngania so Kawira Mwangaza otewo tumakiwe umathayo otewo tumakiwe ukethwa kure magachagua ukethirwa bau bangi seneta batikuonana na noe umba utikuona haya bampuru ukethotilo ni general Kiumiru utungi umumba so kambwe Meru yitirite antu aye na kinya Meru itwaberire endu ni kiongozi uyu wita akiwa antu ethingi angambia akiwa Kawira na kubwa no wigwire itolochi buko titara Kawira Mwangaza no mono kundia njo marwa yete momorete into bionde so ibuko no ra kumomora so Meru titirite antu aya na rietira antu aya na Kawira aichokia ni onte kuona aichokia no nto ate no mebotongo ikinya ruto no wire ate experience so no buto eta umi agetano ethire utewero biake bitu kuromba ni MCA bachielewe ni antu baba bathurite bachoke baumane na Kawira Mwangaza utike batiki into kimwe bwega tukerageria mantu ma okolea kwa miweta okolea no kwana taye na utethi ukiria Meru okay okolea program ni kintu ekeya lakini ni kintu ekeya ni kintu kibati kubwethwa ne eitabwa abo na tikunganwa na project ile inge na tikunganwa na time project ile inge indira Kawira indira eitarare yake au ira mathina yake na uruthirwe nyatia wathurana programs cia okolea na programs cia county cia thirikari lakini wengwa na atile kueleza ukienda kulelitha ina thine ri kire okolea bombere speed yake arua ni 400 kilometers per hour na ni uma Kawira atirika irio bichine ukethira uti kuma mabobere yankurie uokira rukire mapema no koma tukite ororo weya utimnyogolo mobichine no we na family yeku kwibyo tiona kanya kakuthwaniria Meru kinyariku so kiokolea program eunia ayukitie ekipaumbele na ekipaumbele wou ntumbo kwera ri utethia antu utebi utethia antu nonto antu ba Meru biba kwenda batikwenda okolea nonto mbia sethiga cio reo kolea na ekubwila ekolea ibwila ke kale karambu kailemia nonto atena mbecha imingi akethirwa no utethia antu lakini okolea muntu inanga governor wina mbecha billions of money re ni mbi biotuma atumira okolea kuwa okolea na tutikona akithwaniria mbecha ici account mbecha ici thirikari ini kai kuriwa bubui so etumira okolea yeke kwitha antu metho mfano yumwe kwaya na mandabuti muntu egara mandabuti ndira ona kukura aketekire lakini utimya kwa antu mandabuti nya kukiara bunge araya ne batirimwe akiagaro makoria ni ibari ku bate borene na batena kanyumba to bae mwari na muthaka batore ubakabwithi ka rozi ka speed ka 400 kilometers per hour ba bwithi boka batirimwe so kwa muntu batirimwe no utebi bikokole wao Kawira re kirindi tikake arire are women rep okolere mbere lakini okole thai itikwendekana na concentrate ke projects account kwe kintu kitawa sustainable project sustainable project imaanisha
project ira yutethia generation yeu na ite kuinterfere na interest generation ire keya kinye project ino ete generation ire keya for example ko ita mwathi want ite bati gwithokyo itherwa okolea eye ya webati eye ya matresi ori kwenda ndui kithumba ori kwenda rui kinisa ni kwenda rui antu kwitwa nginyo ngwithikia nurona ara kurarite muno ngitana kona antu bakamatite ru nyankimu kaiga bakuringwa mbicha so antu bara bate kwenda okolea kinyoke oga antu ngiriwa be bati rimwe imbi batetheka iruya antu bakwenda barenda sustainable project bakwenda youth empowerment na kinya women empowerment so okolea bibi tawa okolea nirira gwitwika utiki ndu utethi bunge buyo so utethi bunge bwa mbecha buryo okolea nareke kwa okolea kipaumbele muno no ndo mbecha cia county iriona iritithie ngui no ndo ka kuri otheri lakini mubango uyu kuma tene na una utie bantu mbia cia thirikari kuthunganira na mbia ino cia kuringana nwe augaga ni baite family antu bawendi bwega ibo bathia na mbere kwa baiteithagiria murandi una akiuga murandi uyu urugamiritwe ni first gentleman don't you think nya first gentleman na kubatara kwigwena gantu gake gagwikaria ta mubango toyo so kambwe bibi na thina mantu okolea program ukethero either nunge wino yethero isa sawa lakini no nto owe ne onika wira mwangaza tawe ngavana minya utemia kwithwa ruare we ngavana utemia kwithwa lakini mubango yo kuringana uga ni first gentleman ti first gentleman yake aturongo ache nonto nitukuona no bakwithirwa bari kawira atemia kwithirwa miarita weekend cionde Sunday atemia kwithirwa ende kuma Monday mwanga Saturday ira arari ngavana ruyo ate ngavana ntukwe Sunday ni ngavana throughout no genda kolekio kolea program iye baito kolea program bari tantu bonthe bachemania na ikambwe our people are brainwashed yonto orona Mackenzie akera antu chiatei so antu beto baheto bonde bakeangite karingwa au kawira bakambia kuina na baichu na barabange au so project yeye ite baichu ake ukethwa ne baichu ake no bati kwithirwa eta tukaigwe ndi baichu enje ya mwathi wondri okolete antu alau kawira mwangaza noe no kuthura mbwao njeru irorera nugona lakini ukethirwa ibaria akirie ke kwire ndene pio nikiokolea no ntone na haraka ku campaign nugona so project iri inge cionde bati gwithike bwitha chwa ke county emeru cionde na cia chilite no ndo atina kanya kwa kwithwaniria minya bati kuthwaniria project ni akoloma aka innovate akori na tatomba kwethia 1 2 3 kenda tusubu thine ethe atena no ndo bwa speed yo teta imwe kuthwaniria biu ni okolea no ndo ni ici ni baao bakwenda mabatia twaba bakanengerwa so kambwe project te nurongo te baichu ne kawira kwiringira siasa kinyothai ne itara campaign ritakinya isiasa ne ari kinyo nande lakini ukakuwa ena njira chingi kana into bingi kire okore no bia bikumbekana kana bikwendekana muno kire Meru mubango womba kwigwa wigo tethi nkuruki mubango yo tika yotebui minya muntu no bati kumwira okiti ndira mantu ya bui kinyareo lakini thine mubango yo kautweka kayote na kayote na faida kinyere ko kire akariba Meru no ntote umba wita anto ngiri we ya umwe bati no ntote umba wita anto uwa aruria for example thai ibana bena mimba emeri 3 tubae tumwe ng'ombe kana tumwe kintu kina tumwe muringeti tumwe matrisi so project uke akwithirwa ke bangi kana ukethirwa wengwa ka kolomete Ameru bakona project bakolomo bwa kaya ni akwa project ya Meru ici buita u menyende Ameru baginya thai bate kwathura na okolea bate kwathura na bi bate kwathura na mbeja cia thirikari kwi binya ko ita ba matrisi ya Meru barua no mbia cia thirikari akwa wacio matrisi nugona so okolea tikethuki okatubirite time embinge kwita kethira antu kithumba hatumira ntuku yonthe hatumira kiumi kionthe athwanirite kenda ringa siasa alafu watwike ndikira antu ngiri no mwaka faindika nao na matrisi
kaba kwa muntu ikuyu kaba kwa kotethia muntu kwa atie kuyu nkruki ya kumwe kuyu so project yokolea te thuki ni uwo ina okolea no uwe na project cia thirikari at the same time ataka kwenjirere kumia so ni buko karanganio okay bwega sana tuthite na mbere kwina mantu mako ni na Nyambene county methere tukinyoma kinambere kwa makiaragiro ntiye no kuona kwina obatu bakugitanwa county ya Meru kwa kigitano maita mairi so kambwe kinya wonira ndeibirwe antu bakaibeya na program yu tutongore tu in general kiumiru bwana Mpuru bwana Kadhuri na ma MP bonde bachemania ba Meru county bakitu kwenda Imenti county ni tukwenda Nyambene county antu aba ingi bethwanire ibawiririwe hitha urethwa bukombikana kabutombikana urethwa bukombikana thai kabukombikana miaka 20 igeya lakini bau bonde bathwaniri bau tugore tu ni senate tu na ba Mpuru na ma MC babangi antu iba ne thwani na generation ni igeya kinyu atikubo bachukuma bakuwo kithwa ti ba Mpuru na ba Kadhuri bayetere ontu butiki umbikana itumike kuitana rio kaibu antu bakiwa tuitane kintu kiume biele nikiende ndi utethie ubukinyira bwe yakue nabo yes ugenda kolelia Kenya kinyara yera wa antu abeyera kwa tuitane to breathe in revolution no ya pingawa lakini thairo maendeleo akinyilantu nukuona so county ya Meru ukethira kukombekana no ndogachagurire yire ne irachi tura atongorio baingi kumiru mno wa hiyo ni ndoto ya mchana ntubu tumbikana na baingi batirima lakini kinywethero ate iteneri kana iringi untubu bukoyura na bwatethia antu no ntubwa mbere indira Nyambene county kaitwa iyo na Imenti county kaitwa iyo obisira antu ba Nyambene be yakwa access kumiru town ikethira kwina bona Nyambene aya ba Imenti the same governor kwa hivyo eka create employment kira antu bano ntu county ingeu nukuona so antu boku ukona bakira mbangu ibo umite na Nyambene bake ya kuromba na tuketha twina county yele ciina antu babaingi na inyenjire ingi na antu babaingi so eka create job opportunities ya create intobia ya resources ya kwina mwananchi whether ni kigina kiatengo tu inya ni 7 billion chire yake Imenti county ni kya Nyambene county leka kwire utuntu butumbikana kinya bara kumbikana ruare buhombikana ruyu kinya bara kumbikana butongere tu ndi Mpuru abure na bakina Kadhuri bukombikana butongore tu ibange lakini credit yachoka kiba ati batu twambiririe lakini watu ka county kagitanwa ndiye kana mbeca taira chi ya tuge thaino tu kwangerekano tuge chi ya 12 billion county ya Meru iti ye ikario utikona ta labda mbeca ino kunyitho wacho komba kwegua wita maendeleo mewa makinyanyie okay so kambwe uteka onte ni Isiolo lakini kimunga yo ambecha batithana cho ambecha ni nonto ibani okay yakolelia ke bibi ke bikitethio u nanga Ameru kana Kenya yonde tukaitekiria BBI no yawa one man one vote one shilling bukathanwa mbecha kuringana ora bwana lakini yetero county ithanwa mbecha cia maendeleo yacio nerengi ithanwa mbecha cia maendeleo yacio Meru tutiwende kaikaita nwende tuwe 6 billion nerengi 6 billion wethero bonde bya kilukwa bya yuka 7 billion bya yuka 7 billion nukuona so utebi wenda ko yuke mfano moya ta Isiolo Isiolo by thana so mbecha kithumba ugenda kwa twende Imenti north ukenda kuolelia mwana ura apply tembachari ku katwe mfano no athanwe county government yes no athanwe mbia cia twinyingiri yilira kawira na athana kuthana ni kana ngiri mo nonto no wite ngiri 10 na bwatila kumbikana lakini uko ite Isiolo no twende anto batingi no ethe mwana gukiumbikana akathanwa million no akathanwa ngiri kinye 10 ka ngiri 20 so ni anto bafaindika akwina bo kuringana population yura yana lakini mbecha bakagairwa mbecha ura mbecha sikethero yo mugo wa mbecha buyo itao utekuende mbecha ikania nonto bukuitana ubu tiumbikana na ikinontu rutero rwa Nyambene ruthendaga sana county yago kiringithanaguo na magavana mama kana kiri county kiri mautongore mama kurukite thirikari ya governor Kaura Mwangaza yithiritwe kirutira akariba Nyambene ngugi ata
kambwe ki uriti bwangu bwa kaira Mwangaza ruterwa Nyambene uriti bwake ngwangu ibu nini sana kinyoke ya kulelia mbwao ira ara wanenjite ira mbwao 20 something ira wanenjite ira Kalembe okirewa bu nurongo bu na neta kyo na chiantu kibao ne ya Kalembe uteyo nkwire ndiri nje yembe nurongo ikinyoke ethwa ni lina antu baba inge kenda wona antu baba inge barandiki ubichine yeke yakawira kiambiriria mfano ne tonga kubu bambia kuringwa mutwe na bangi baba inge bambia kuringwa mutwe mutwe thinge tuwa kuringwa mutwe so kawira ate kwenda Nyambene kinyari kwa ate kwenda Nyambene ni tigania na Igembe njira ati ni ment na kinyayo ntumbo kwira gakurita ngui so utengwe tumbo kwira na turitete nara ari yaga kaina ntiru bena ngita bena baichu uma wende antu bage bagambike nteto mitandaone wethetie utengwa aritete kinyeriku lakini ituonire yage empower vijana na Intobia studio nini na antere chimawa kambwe kuri untu muntu abwitha chia indira ibwantu ibakwaria ukabwithe just for granted project ikawira abati kwithwa akibwitha che nimbinge nkuruki na ni sasawa buraretherie kuba Intobia studio ni sasawa lakini ispindi uokira tu na spindi akabwithio ntubu kinyabio kona biteba tethia nonto uti program ikolometwe ibanga yuwa Intobia yeta uibwa katumira ni tu akauwa kankubwa nonto thirikare ri kwete omba kubwa ke abaikirio therio so bibye to akwa empower antu ni ubukoloma nabo wabelimisha wachoko eta ukabwithia muchemanio abo bonthe tuwe ni Igembe Nyambene region wasani bana bekuo bakoloma unu mutongoria wo kintu yonto ake imbibu kwenda bakuthuri imbibu kwenda imbibu tina bio so bakoloma bakabangania bakachora plan ni ata Intobia atumirwa ni ata twatetheka kintu yonto yakeu laigo yotheri uragu ya ng'ombe aikiria antu ningwite kintu bitumbo tethia nonto kinyau bya kwama na biria o utubonga murikirwa ni baita na ene abisi ache ne ari tigwa ka ko batethia tu ni wiki otheri nawe bone kande buthani bone munyote bwetha che bono te bukirito etha chia uma wa eta okay no muntu ga muthani kintu otheri ti utethio kenda antu bona the show off just the show off huwa ndi atari unganio te bwetha chia na kire mautongore mumo ndego ngomba kurite governor Kawira atakire mautongore mumo mathatu kambwe yoi mwaka yumwe na rikurera mantu akuthukira mbere wa nonto bwa mbere urabambiririo kwira county Emeru tweta kuona kintu kiwitwa handshake ira tuonere Kenya nonto ntwethingia kurona Kawira kwina muntu uri ate ndi ukaukumira ono ka act yo bwa deputy ki mantu yonde na bole ate to deputy yonto to kuona Raila ndi ki handshake no act ari deputy Ruto ari nara so kambwe kirutongori bwa Kawira no tongori bukiamu nonto kitu kabere ni siasa ne ari ndarikene mbere yi bunge ute kwina kauku twathoma ketwa betrayal in the city gwitukio gathoma kauku ukiakwaria mantu ya munene koringa wa mutwe kinyoretene koringa wa mutwe kwina brother ndirara chanwe na ndiki thirikari u ambira na bole ndrikuo ituka nkwira yake ntetori karangani lakini ntumiria kwaria nonto ngaringo mutwe so bonga muntu uri inyo wandiki ku kende ndio no thikari karangani bonga muntu wandiki ku utewe na confidence nonto no kira ya kuringwa na kinya mishara kinya muntu akuroma akalalamika kinya muchara olemete atumiria nonto akaringwa so kambwe utongorie bwa Kawira Mwangaza nibwo bwi zero pio na biati na bio nikanyo na baite TV utebingi nonto we eyite ki okolea no koleu kinyayo ate kuminya wa okolea antu tumba kwa muntu ibatiri mo timya kwa antu kianda butiki mo beta bakarwira nukona binge kenda ono tongori bwake buthuki utongori bwake ate kuthwania project asi umbotethia antu itarari keya point number 2 utongoria bwake nibwo bwa thiria county assembly of Meru ende thaya county assembly of Meru imaitayele ina assembly ire kwina nominated MCAs na elected MCAs
elected be nyuma kawira Mwangaza, nominated ni bwende beke oversight ibo bakwira wananchi tutetwite kubwa the other day ma nominated MCA ni bararirie nteto iu na nitukumenya ndi kawira atumira antu bake bake othai ndi nyuma ntuku inkai barome bau ngabana etu na bwithiti bobwea so uko kwithwa county assembly tesa sawa nika nkure the worst county assembly mbi ni yitu ni othai uko kwithwa county assembly tiro methetera mwananchi thirikari ka eketa bubui so na thirikari kioya ni kawira Mwangaza okwa no ntu ndigaririte muntu aria amwira uko kulo kari cyagwa imbi uni ndi ya waku nkuringe nau na wananchi nabo na barwete na ikambue kambue ngithije point ukiongozi kwina mwekuru wetu akarantaine miaka ethiri muno miaka emingi muno karantaine ari mwekuru mumiru na karantaine aterawa ari mwekuru tu ina power yake uterawa karantaine ari na ndage 10 karantaine na ndage 10 na akirito muno ndo ndakaci yake cieta the neighboring communities kaya ng'ombe ke yanachio kwina kuruba ici nteto iu tukwe mwembe kinya ntakauchieta cheya ng'ombe lakini chioro wa chionde kirero kiata kiene anture ne muno atindagacha karantaini ikorowa lakini akoro bibe yire boria kaborie nuri kura ichi karantai nuri kura ichi karantaine nare kandakachi yake 10 sieta kuija karantaine atorirwe karantaine ale agolomere au angania nangania akoro fulani de ni baraichi so kankwenda kuwa county assembly ya Meru elected MCA bau bonde na kinya speaker nonto kinya we na arajia mbele itha yate kwaria ni antu baraba korwo ni Meru nuburaichi na bonde ote wachokete na ringi kinya ma elected MCA bau okay akwike ma MP bonka MP okwaria kiwa buru kawira atwita boya for example general kiumiru no mote kwenda kwithwa ari umwe wa kuruba bau baerwo athabu senator wetu mugambi manyara ba munya na ubangi kinya magari na inkona nendelete boya bau bate kwenda bero akurubare ibakirite ndante tuitibui so county assembly elected members ibendeleo kirabo lakini ntuko yo yakinya. Now, what do you think ninsaitire ma MCA gukira nonto au kabere iboba le bambere wankanirie governor Kawira kankwire muntu omparate mubwi na ukenda kolelia ma ukenda kaira muntu akwina mwate miruki no choge ndu mwayae uchoke no mwikire maisha yara ya nkau utwike ndi akona kaibwo bwa kiuri kingi kyo bati omburia ni bibitumite ma MCA bonde bonka baba tari bekira Kawira Mwangaza ki profile chio kana ki status ukona status no gambo kethanĩtie na Kawira Mwangaza kwa hivyo kiuri kyo bati ochioria MCA ni mheshimiwa kinyawe na Kawira mheshimiwa no yo bati kwithiro nyewe ka bati kwithiro ai kairwa ni muntu ni thakaira ciake cienturene lakini no ira Kawira Mwangaza untu butono ringi dene county ya Meru so kwibira Kawira atite ma MCA ba bwa mbere Kawira aberite tukoita na unture no gotwika ote nyuma yekwa uninga kuringa ki wananchi no ntwende wananchi bau nobo bari yaba kaindwa nangita na yubi ngibo ntonkwirisi azere na inkuromba antu betu bolelie nteto yu bari yaba inire Kawira bamuinire mwawe bati lakini rweru teono nau ende nkiara chiende ndi ntura ya mwathi Kawira ako kwiya nau MCA wenu mutungi MCA wetu mutungi no ntwende we no kira Kawira Mwangaza yo mutema na ari awitika thimu ma MCA babetu bena thina ibo kira gavana ari awitika thimu inde aba muringira so Kawira abakolomia bera nde ya nture ne yenu no bati undiata na tweta 1 2 3 so in simple term ni mbecha baherwe no ntitukona mbecha ura ciatumikite bachoke ndi bekirwo bwa uninga kuringa achoka bera nkabwa ya baite TV kumurika nteto chienu nugona so bitumite ma MC babo nde bakira ukenda na murithie mpara mwayae kwa hivyo Kawira utwika kambiririe ndi kubaya mwanko kona MCA for example ndi kambite amwathi ward ukona MCA witwa mutungi egira ritenege kwinja kwa ngabana na neita oritu ngabana ni nani ngabana ni mama ndakai kwa ngabana ni mama na ni mheshimiwa na ni mbecha tengeri nugona so kambue buru
our MCAs are very desperate na bakenda kwithirwa bare around karantaine no nto bakorwa no ri kuichiendera karantaine kwa karire o na kinyabo baka wathabuni wana ni antu betu bunge mbue ma MCA baba baingi ka antu betu abaibiru kyao baba ingi ote baba ingi ka murungu tu abaibiru kyao na antu betu baba tukura kyao na kinyaka wira awa kura kyao bonde antu ba murungu no bolelia binkuromba MCA yo atetheka nuro kamenya ui antu bakamba mbiru kyao ntare achuti tha ingwikira chuti ntare nanda tha ingwikira nda ninguti nanda so bolelia biu no ntokenda koleria barari na raisi nara omuntu anganga na aita kuringwa mbicha bonde buru ende koria kaba kolomi raisi ara na banganga na buka itu raisi ya tanta ringwa kwibyo kona akiri ya ma MCA betu etesa sawa so binkwenda kuwa katuta leita na ita no bore weta ute MCA bonga nyuma kawira mwangaza wachoka na twetera by 2026 ine nara utugethwe nyuma yeke bibokera kabokira batengwa thai mapema utugethwe nyuma yeke no ntonio maira yagetha yo tulika yagetha yo kumnyinjire ri kuba kwita na iki no nto ukari ugu nominated MCAs kana baba nominated go bako oversight ngwechianga ikino nto kutena ngwataniro. Thank you. So buonka MCA nominated ndi wende atibati kwithirwa ekithigare kawira mwangaza abati kwithirwa ora MCA abati kwithirwa eki oversight we abati kwithirwa eki oversight nkuruki. For example, uninda campaign era kamene kambas na kiama kambas kyo tukitikirio hiki opposition niku bonka MCA unominate kiama kambas utobati kwithirwa kina kawira mwangaza abati kwithirwa kiwa bo butekubwa bo point number 2 MC nominated MCA nara ko abati kwithwe pinga ngwisi angava si MC uri kwa kiwa MC yo na thani mbecha fulani no nto itu no ekura account assembly ningo mya thani yi abati kwithwa ketha chena cio so no nto nominated MCAs baba ri kinyume na ngavana kaba kumenya ngwe yo ni riku ngwe yo bwa mbere ni kuthetera wananchi na ngwe yo ni oversight ora account assembly bati kwithwa oversight so ibo baba kumenya ngwe yo na bate kwenda kwa bribed ibo antu babome kwi babare be ukumana laitha iba kume abo turaringe barua ina bole mare kwanje ntonto ethingia ribarwa baba inge bo bakwiya muno kanti kwendo baeta maritwa barua buru ndetuite wita meru titite boya so no menite MC ba kunya right chio na bateki mo na ba ma elected na kwelo ma elected no to benjire yi ka bebe ba ndumia kwire baba inge muntu bekire tinya ring tunisia ngapana era kwira matenda ndogiro nara be nara bokira ngapana wetu ni mama icho bekire. Kwa hivyo ni aibu sana MCA elected na mnakurwa mushara kwithirwa ekirite ring tunie ngavana ndi ngava iyo kitu gani bwana so nominated MCA they knows they are right nibo akurira antu beto na nibo bonka muntu iki oversight bonka MCA iki oversight inya elected utem mtu techoka no nto antu beto bakona ni thai tu itari kai ukona na twabwira. Okay. Ibwega sana. Thank you very much. Na labda kimumiro uramba kwegwa na arora kira wa mantu imega, mantu timega, yani atakumenya bwega. Goma bungo ibure kuba mantu. Umabo bwe othai miru titite bwea. Na spindi eu yetite neo spindi eu yetithwa yetita spindi nge lift. Kana spindi no mya spindi onto engari yetite ngari 400 km myangare ibatu ita at least wanuite uma wanuite kwina manjirei lakini ngari 400 kilometers no mwanga accident ikeya so amiru beto binkwenda kubera meru titite boya na buonga mu meru inara risabu akamenya mantu ipole pole tu ko tuika ututendete rwimbo no gwata inkuthikana kwi tuku imwe kwine itari mwe Raila ire na aralare Uhuru Kenyatta oria ni atia Raila ire ini rwa ku na uni ni atia antethetie lenje no ke muru no rombero chokia Uhuru ibwari thika achokia muira iria muri ko tura antu fulani re na mburi withwani ba obeta kuonwa ti umatimbi ti u ni ita kuonwa so the same antu abengi bakwenda kuona baichu bekatika no gwata bakwenda kuona kawira bekatika au so no mwanka beye
lakini antu ibambiririe kumenya no nto muntu utina rui a uitite kura rui ni rubati ukuthurwa kinya bangi bawe bati ayeta akiwa last time kwina wondi turonete Jemi Kindurio wau bonthe beta bakiwa buru utebio turona ni ngwe yotheri kawira oturitithia so for now kaba kuirwa tu no nto antu betu ibendete kwitika mwana siasa kobo mwitika no kwata so bakamenya uma so binkwenda kuira antu betu miru ititite boya na baeta na mbere kuminya na batu no tuita na mbere opera atongoria no baeta na mbere opera toku marendiune kila mahali tuibera miru tuita na mbere na antu begembe region no nto tuchione akinya batu bonga muntu inyuma yakaira Mwangaza ori nau ati guthetera interest chienu ni ndumia nkwire kenda oro at least kenda ona credit kuri antu benda credit akaringa mwira mheshimiwa okono ndethio ono kwalitike Wero TV ono kwalitike Mulima TV kana Mero TV lakini ti interest cia ba so bonthe antu betu itubolelie no kwata so nibyo kwenda kwira antu betu makamenya uma bane Mero ititite boya no ntonto ethinge tu batiki mwe bakomia ibyo kaire ruto bekorwa na uru ibone ibyo yire niro maisha ya thuka ya Kenya so iboleli thine twitite kona ku Meru atika mwekuru uyu ngavana na twethinge batiki into kimwe so Meru titite boya na beya na utu wetha kuibiba kwenda kwawa kuibiba kawa tu ibarite njo mibwongo tuwa kurita njo mibwongo ete agunio no nto atichoka ringi bontho te wachoka bwega sana thache tundu ichi kuthira lakini ukaya kuona kanya gakwarania na governor umwira ata kankwire uni ngona kanya gakwarania na governor na bule ate aranirikanwe nonto itora chekwani no kumbikana kinya message lai message yachoka chia ni 10 bila muriki no wata so kinyoka arania nwe utebinga kwira utibwo mwira ntwitikio yumbo mwira ukethwa ndinji bakorwa no uteunge bawatanira nwe so kawira aterwe ibonto tukwatu nachukumeyeke tukogwatanira nwe ndi mwira atiri ndi mwira buru ria kinya mweri utekwaria wite kirasine seminar uyukie mauku yo tongoria bwa county uyukie ngwicia county nire ku kendo tete kuita ngwicia ma MCA u concentrate ekana no kolea program okolea tu mietha ye inya ita nyuma ya inya mweri ile baichu neta inya nyo wengwa agatethia antu no tona ngwicia akwiro kurita ndi mwira atiri ndi mwira antu thina antu betu Meru bwa mbere ni irui antu betu bakwenda ndui na kamwira eta ukawata bwithia public participation ni bibo kwenda ati wito bwithiria antu kintu theri ayeta kolomana antu kiara otumira tutangi kuaya na tutangi kithumba kura na twatalwa mbecha kithumba kabenjite mbwawi mwenture neu no te antu kutina rui so ibunde mwira kamwira na watane na tongoria bangi nae county assembly of Meru right chio we abwithie baba buba mu correct na abatishia abathruete ni ore akunthia tanga kwethia bu nukuona na kaibwa na akabuta antu kinya muntu ari chiake imbeo muntu ena right na ndi mwira utongamwira utongoria ri ni bwe itari kai atari kuo na atithirwa ari kuo na olele liga siratia bwe ngake ndi mwira so iu ni bo ndi mo advise na nkamwira buru Meru thine Meru kinya Meru iketho etwita na mbere thine kiweri itikire ya Meru na itike atongori babangi duare mbitire ndabwithi thimwe kwa nkibwithe chenkona ma watika ndona thimwe te uchange ndeta ndora chanja kura chanja witha tukuma utuku ndona mai thine ti chanja thine ithimu ndeta ndabwithi thimu thai uchanja so thine county ya Meru ti atongoria ti bingi nikawira Mwangaza so ndi mwira koloma na atongori bangi watanire ni kenda Meru yeta na mbere bwega sana kiongozi thank you very much labda migambo yaku ya muthia tukireki migambo yakwa ya muthia kankauga antu betu bau bonthe be nau maturene kiwondi chionthe cia county ya Meru wondi 47 nkiambireria na wondi ira yetu bumite ya Mwathi ward o muntu no lelie maendeleo nturene wari for example kambwe wondi ya Mwathi itolelie ndui muntu ingitana akolelia rui ruinji mbura njiro akolelia rui ni ruinji antu kwitongo kwine no lelie no ntoru tenji ingitana buonka antu beto binkuburomba kandi kuburomba bwinde bwate mbaru antu barabe be kinyume babo buthetera barabe kiutate na thirikari kawira Mwangaza no ntokayo tumira mbecha bubuye na nika yani nika ite kuibwa
na matuyo ni atatubati kwetheria Meru so ndiromba antu betu bolelie baete kinyume na ma MCA bau bo ba electre weta ba kaeto bainira kawire ya na uti lazima inya batura nya batura tu lakini ni bethiro bakiwa ni itarika ikawira a umari gitene na bonge nkithiria kambue bawatanire mbaru na antu abonde bakubwithi oversight kina Kaduri Murungi kina General Mpuru Kiomeru no eta muntu uruma antu ba no antu bibo bathetera kinya beya na uburuba baruma ba General Kiomeru na barabange bukaroma na General Kiomeru kina Kaduri na batu twitimo oversight so tukumeti oversight twinthe nikenda tukabira into bietu bia Meru. Bwega sana kiongozi, thank you very much no ntubwa kuya no ntubwa kuina mbere kwatokea nagiria na ibwega no ntubwa kanya kutuina mbere kwigwa twina kutugachwa kanya labda kagita kange kengo tu ya twali mantu maingi zaidi makone na county yetu ya Meru. Thank you. Bwega sana kinyago na muraithire wa Meru TV no ntubwa kuina mbere kwigwa kithugia kanya gaku karandi kengo guturaithire kumaria twambire mwanka gitaniaka gatwina mbere kwatwe kinyagiria muthia wa mubango wagu thina mbere kwigwa wina kagita kega na uthina mbere kuraitha Meru TV ni ukagwithia bambitane famina zwa Kimathi na ugoro bwa emunthi twiwatanite na kiongozi tawa Richard nwe tukwenwa ndani ya studio tukiaragiria mantu makonenie na utongoro mu na kiuragia kine tuyuragia atiri kana tukatukwiranaga guma na kwigwa gutwira guma bungu abo mantu bora methiritwe makari ithona kagita kega na utugo bwega tuonene kaire kethwe kwenda kwa Mwathani.